Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić Udovičić. Priča iz mraka. Laku noć, djeco, reče baka i ugasi svjetlo. Djeca sklopiše oči i usnuše. Tišina i mrak zavladaše sobom. Napokon, reče mrak tišini. Ona mu odgovori u svom stilu, šuteći. Ah da, gospođica se drži visoko, pa misli da jednom običnom malom mraku iz dječje sobice ni ne treba odgovarati. A moja tišino, tišinice, kad tad ti ćeš meni odgovoriti? Uostalom, imamo samo jedno drugo i osuđeni smo jedno na drugo, stoga ti je bolje da počneš se pristojno ponašati, a ne ovako prešućuješ odgovore na moja pitanja. Duriš se i ne želiš ni riječi izmijeniti sa mnom. Mislim, nije mi jasno zašto si takva. Pa zar se još ljutiš na mene što sam se skrivao pred bakom iza ormara i ispod kreveta, kad je ono slučajno otvorila vrata i upalila svjetlo? Pa mislim stvarno, a što bih ja trebao reći? Prigovarao je tako mrak tišini, čim su djeca zaspala. Tišina je samo mudro šutjela i puštala mrak da brblja. A većeg brbljavca i većeg plašljivka od mraka nije bilo, pogotovo ovog našeg iz dječje sobe. Premda će mnogi reći da se boje mraka, evo u ovoj našoj priči najviše se bojao mrak. Bojao se i to mnogo čega. Bojao se kad zaplače mala Luca, jer to je značilo samo jedno. Stiže baka, pali svjetlo, a ti moj mrak bježi i skrivaj se pod krevet i iza ormara. O, bojao se taj i jutra, bojao se i sunca, pogotovo onog ljetnog, dugotrajnog. Njemu se gotovo nije moglo umaći. Ali snašao bi se naš mrak. Zavukao bi se u ladice među knjige ili duboko u ormar u džepove zimskih kaputa, koje dugo nitko neće dirati. A čega li se još ono bojao mrak iz dječje sobe? O da, bojao se i noćnog ormarića, jer na njemu je stajala lampa s onim opasnim dugmetom, koje kad pritisneš tako brzo rastjera mrak iz sobe. Bojao se mrak iz zida, jer na njemu je bio prekidač za svjetlo. No junačio se pred ključaonicom, jer mu svjetlo koje je dopiralo iz nje nije moglo ništa. Jest da bi ga malko zapeklo, ali ništa više od toga. Zato se znao junačiti i šepuriti pred njom, ali čim bi shvatio da se kvaka miče i da netko otvara vrata, vrisnuo bi poput preplašenog djeteta i skrio se pod krevet. Eto kako je zapravo plašljiv bio taj naš mrak. Tako ga se lako moglo prepasti. Odmah bi kliznuo pod krevet i ne bi izlazio satima, sve dok ne padne noć. Rijetko bi se izvukao po danu, i to tako bojažljivo i sve na prstima. I to samo onda kad bi mama spustila rolete i navukla zavjese. Isto tako plašljiv mrak je jako volio svoju tišinu, i to onu kad djeca noću usnu, jer ipak je on bio pravi pravcati mrak iz dječje sobe. Stoga mu je i dolikovalo da se zaljubi u tišinu kad djeca usnu. Volio se maziti i milovati s njom u duge zimske noći. To su bili njihovi trenuci za najduže druženje. Zagrlili bi se njih dvoje tako i sklupčali na mekom toplom jastuku male Luce i spavali zajedno sve do jutra na njenim trepavicama. A znate što slijedi ujutro? Luca se budi, tišina predaje sobu zvuku, a naš mrak, onako ustrašen, bježi pod krevet. Jer ipak većeg plašljivca od njega nema, pogotovo onog mraka iz dječje sobe. Pa nek se sad, nakon ovog svega, netko još usudi reći da se boji mraka. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.